fihlile qetellong ya leeto la rona la ho etela lekgalo la Thaba Putsoa kajeno e le Sontaha sa la 15 kgweding ya Phato selemong sa 2021 a motso o mong wena mmohi wa mo Africa Radio and Television. Lebaka la rona la hore be re tlile mona ka hara lehloa lena ke hore re tlotla re netefatsa hore na e fela ile nnete lehloa e le koduwa Lesotho. Rona ba mo Africa re hana ka mehla hore lehloa se koduwa. Bonnete ba taba ena bo tiisitswe ke Basotho ba mefuta e fapakaneng ba neng ba tlile kwano ka dikoloi tsa bona tsa maemo a fapakaneng, mme kaofela ha bona ba tsamaile. Hona jwale e se le ka morao ho hora ya bohlano sa le re fihla mona dihoreng tse 4 tse fitileng. Nako eno kaofela ha re ne re fihla mona e ne le nakong eo lehloa lena le neng le le ngata haholo, mme ho ne ho tseba ho nyoloha ba tsebang ho qhoba fela ba bile ba qhoba dikoloi tse dumellanang le hore ba hlwe thaba ena. Rona re bile ba boraro ka hodima yona, mme ya ba re se re phethetse ba bangata monyetla wa hore ba hlwelle ka hodimo. Taba eo re neng re mpa re tswile fela e ne e le ya hore ho bonahala eka ka lebaka la ho sokola ha ba bang ba bangata ba re tsamayang le bona ka dikoloi tsa bona, eka ba ke bothata ba koloi kapa ke bothata ba moqhobi. Ne re na le letswalo la hore serame sa mantsibuya se tla re fumana, mme ho tla lala qhoqhwane e tla etsa hore dikoloi tse ding di hlole ho tsamaya di thelle di thulane kapa di wele ka diforong. Empa nako ena eo re leng ho yona jwalo ka ha utlwa moduma dikoloi di ntse di feta ka mora rona tjena, ruri ha hona kotsi e hlahileng mona boemong ba lehloa, e leng hore taba yane ya koduwa yona ka jeno mo Africa Radio Television e ya o netefaletsa hore ha hona koduwa mona. Taba ya rona e fapana le ya batho ba neng ba nka maeto a malelele ba ya dibakeng tse hole, mme taba eo yona ha re kene mono mmuso o eleditse hantle. Empa yena ya hore ebe bana ba Basotho ha ba tsebe naha ya bo bona botle le monate wa Lesotho, yona re hlolwa ho itisetsa. Ke mo madibabe bo makatsang wena mmohi wa mo Africa Radio Television hore letsatsi lena leo re le hlotse mona Thaba Putsoa ho nyoloha modimo nthusa kwana mo re ntseng re sileng ba banteng ho feta matjhatjha. Ha hona koloi le ha ise e le nngwe ya lefapha la boeti eo re kopaneng le yona, ha hona batho ba boeti ba tlileng kwana. Ke ntho e phoqang hore ebe bashanyana le banana ba Basotho ba rutehileng, ba tsebang ho etsa dintho tse rutehileng tsa ditshwantsho tsa sejwalejwale. Ebe re tlila mo re fihla mona re bile re kgutla ha hona bao re kopanang le bona ba ntseng ba nka ditshwantsho tsa botle bona ba Lesotho ba tle ba tsebe ho bojalajala le naha le matjhaba a fapakaneng. Ke tshepo ya ka mme ke tumelo ya ka hore ha e le mona mo Africa Radio Television e se tlile tjena mme e hasa ditaba tsena ka mokgwa ona e ntseng e di hasa ka ona, ba bangata ba tla lemoha, mme ba bangata jwalo ka Basotho re le bonketsisane ba tla qalella lehlweng le tla latela lena hore ba nyolohe ka bongata, ba tla ba nka ditshwantsho tsa bona e ka ba tsa boitloso bodutu, tsena tsa metlae, tsena tsa ho qabola kapa le ha e le eng kapa eng. Hona le ntho e bitswang documentary, ba ke ba tla ba etsa documentary ya Lesotho. Lesotho lena le lehlabula, lena le lehwetla, lena le mariha, lena le selemo. Mariha ha akana le selemo ke mona moo re fumanang lehloa, mme re le thabetse haholo le wena re o thabetse haholo. Re se re o kopa he o re o penye like o be o penye share mono e le hore setshwantsho sena se tle se tlale lefatshe. Ha modimo a be le rona bohle Basotho lehloa lena le re tswele molemo. Ruri ba we ka bang le ba kabelletswe ka re tseba hore
lehloa jwalo ka pula ke mahlopha a senya. Ho na le be ka bang le bakabeletse ka mabaka afe kapa le ha ele afe, re lla le bona, re a ba tshedisa, re a ba kgothatsa. Moo re ka tsebang ho thusa ka seyalemoya sa bo rona mo Afrika, re tla tseba ho thusetsa. Ha e phaphathwe Basotho.